Ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone dikgang ke tsa nako ya bosupa tsa BOTSWANA television na ke bidiwa Khomotso Maphani. Wetso madume na ke bidiwa Liza Osekeng mme ke tla bo ke go neela dikgang tsa metshameko. A re lebe dintlha tsa phirimaneng ya gompieno. Tautona a re ditsela tsa A3 le ya A33 di botlhokwa thata mo go tlhabololeng ga lefatshe. Lefatshe la BOTSWANA le mo thulaganyong ya go ipa kwa pele mo dikganyeng tsa boranyane mo kgaolong ya Afrika. A mo go tsa metshameko setlhopha sa bomme sa relay ya 400 meters se hetsa mo maemong a bosupa kwa kgaisanong ya World Athletics. Wetso dumela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re kago ya ditsela ke tlhabololo e botlhokwa ka jana e nolofatsa motsamao wa batho dithoto le ditirelo mme se le mokokotlo wa go aga itsholelo e itshetletseng. Tautona Masisi o gateletse fa go ntšhafadiwa ga tsela ya A3 ya Nata Gweta le ya A33 ya Nata Ngwasha e tla ka nako e maleba go atolosa mosepele wa ditlhabololo. Tlotla Matlhabaphiri ka pego. Puso a lehatshe leno e semeletse go aga ditsela ka thulaganyo ya Development Manager Model e tsaelang kwa godimo ditlhabololo tsa dikago le ditsela go ralala lehatshe leno. Se ke maiteko a puso go hegosa go dira ditiro tsa boleng ka nako e beilweng go hokotsa ditshenyegelo tsa madi a puso. Ditsela tsa A3 le A33 ke dingwe tse di mo tsamaisong e mme bile go tshwanela ka jana le dingwe tse di nang le pharakano e ntsi ya dikoloi tse di harologaneng segolo jang tsa megobagoba tse di isang dithoto kwa mahatsheng a sele. Ditsela ke bontlhabongwe ba ditlhabololo bo botlhokwa dio tsotlhe tse le di apereng di tsamaile ka tsela helo ha o leng teng ya ka gompieko re le mo Nata yana ga se gore sengwe le sengwe se re se tlhokang se ka tswa mo tikologong ya Nata. Go na le tse e leng gore la dira gone mo Natamo ntse ke bona traka e se taya e rwele bojang bo tsamaya ka tsela. Dipilisi tse di nwang tse di tsamaya ka tsela. Ha molwetse a iswa sepatala o tsamaya ka tsela. Tsela ke botshelo. Ha o bona re tloga yana e be re ra go lagela tsela re itse gore ke yone e tla rabolang dio tse dintsi. Re lorile ke nako ya gore re lorele ko pele jaanong re le Nata ha re batle tsela hela nna ha ke eleletse tsela hela ha go pale gore le maemelo a dihwane a tle go nna mo Nata. Ye ke yone ye e leng gore ke konokono ya itsholelo ya lehatshe le la BOTSWANA le. Ke ne ka parlamenteng e le bontlhabongwe ya diphetogo gore mo molaong wa ditsela re tsenye mo go teng tolling gore go ba di toll gates a re no ntse go seo mo molaong ya ditsela tse dingwe tse dintšha jaaka A1 ha re ya ga sešha le tse dingwe gongwe jaaka ene A33 re tla ira di toll gate ka re ga re ka ke ra ira sepe ntleng le molao. Ke diphetogo tse e leng gore re di tshwere ra di dira. O diragatsa ditlhabololo tse puso ya beela ditiro tse dikhamphani tsa benggae gore di nne le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe la bone. Ke ne ka le bolelela gore re batla gore re humise BOTSWANA. Go humisa BOTSWANA ke go dirisa madi mo BOTSWANeng ba ira tiro mo ga bone. Goreng gore e nne bone beng ba diotse ne re tlwaetse gore ha e ka ke di a nna tsa BOTSWANA gompieno ke tsa bone. Re tuo go neela tsela ye re tuo go direla botswerere jo bo e leng gore ke ja maemo a ntlha ke ona maitamo a rona ebile re tuo go dira ka bana ba BOTSWANA re setse re hirile at least 100 mo kgaolong e yana go riana ana ra go oketsa. A itse lo basupi re ntse re lela mogolo o tsile gore phimola dikeledi ao mogolo a tsile ko baneng ba gagwe ko setšhabeng sa gagwe go ta go dira jalo ha ba bonwe botsadi. Mo godimo ga moo tona Molale o gotlile mohama o ikemetseng go tlhagafalela go tshwaraganela ditlhabololo tse le puso go dirisiwa methale e mešwa go hokotsa ditshenyegelo tse di tsweletseng ka go oketsega.
Tlotla Mmatlabaphiri, BTV News. Ntse e le ko Nata Tangutuna Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a simolodisa semmuso ka go ya matlo a le 30 a company ya Botswana Housing Corporation. Mantlo a tla lopang madi a feta 8 million pula a tla thusa go rarabolla kgwetlho ya letlhoko la boroko jwa badirela puso. Tura go ya matlo a e rotloetsa maikelo a puso a go fa Batswana sebaka sa go nna le seabe mo itsholelong ka jana company tsa beng gae e le tsone tse di tla bong di dira tiro e. Mookamedi wa BHC Renkaela Matenge o supile fa tiro e sa kgapele ope kwa ntle ka ebile di company tsa bomme di na le seabe mo tirong e. Tiro e solofetswe go wela ka Sedimonthole monongwaga. Re ribolla semmuso groundbreaking re na le tautona matlo a Botswana Housing Corporation a le 30 ne mo gone a setseng a abilwe ke a le 14 a neelwa dikontraka tsa bomme otlhe bo dikontraka tsa bomme di le 4 value ya tsone e le 8.4 million tsone tse nne tse 14 a dirwa ke dikontraka tsa bana ba Batswana ba ba tswang mo kgaolong ne re dirisitse one molao wa Public Procurement Act ro samisitse wa Inclusion Act o leng gore wa re letla gore re ka tla mo kgaolong be re nyame re neela ditiro bana ba kgaolo mme bile gape o na le women empowerment mo teng di dirisiwa tse di leng ha ditena tse re di dirisantse di re go gone mo Nata metlhaba sengwe le sengwe gape se sengwe se re se dirileng re kopile ba ra kontraka gore re se ka raga mo go teng site office yaanong se ba se dirileng ba hirile ntlo go bapa le gone ha re leng teng ha bo leng gore mo ngwantlo e wa ungwelwa ka gore ba duela rent kgwedi le kgwedi go dirisa ntlo eo e le yone site office ya bone matlo a ragang gompieno ke mo re go bitsang re improved pohi unit e leng gore yaanong bogolwane e kgolwane 54 square meters mme le 2 bedrooms mme e le gore e na le lounge e na le kitchen e na le bathroom e na le toilet yaanong a mangwe a ragang ke matlhatlhaganyane ya bone ke mong ka yone LA2 mme tlhatlhagane re lebile seelo sa lehatshe le re mo go sone ke a le 16 gore all together re ha ra go tswa e be ra agile 30 houses mme ga re mono hela re gasamele le hatse lotlhe la Botswana mo kgaolo e ka kwano re teng mo Francistown re teng ko Kazungula mme re ntse ra agela bone gore ba direla puso especially that in most cases dikgaolo di okeditswe maemo ke di full district yaanong go na le tlhoko la boroko mme re ntse re samasane le yone re le Botswana Housing Corporation go dira gone gore go nne le boroko ba direla puso wa bone boroko. Moparlamente wa Motšhudi East Re Mabuse Pule wa kgotse mokgatlho wa Madikwe Community Care Group go bo o sekegetse matshwenyego a bana le bogole le bagoditsebe o bile se ko malolwane ko mogantong wa bobeletlhomogi wa Dinokeng o go neng go tsamaiwa sekgele sa dikilometara di le 28 go kokoanya madi go aga legae la bagodi le bana le bogole Lizzy Class. Mokgatho wa Madikwe Community Care Group ke mokgatho o kadisitsweng ka fa molaong o sa dire dipoelo mme o eteletswe pele ke toro ya go dira legae le le tlhokomelang batsofe le bana le bogole gore le bone ba nne le seriti se se ba tshwanetseng. Le fa go ntse jalo mogolwane wa mokgatho o Dr. Lilian Moremi o tlhalosa fa ba gothilwe ke go lemoga fa bagolo bana le bodutu mme ba dumela fa legae le la batsofe le tla ba fa sebaka sa go ntshana seinong. Ba face ya ntlha e re bonang gore re ka simolola ka yone ke go dira boago bo e leng gore bana le bogole ba ka tla phakela ba tsamaya mantsiboa kana le gore re ise madi ao gore re kgone gore re ka bona boago bo ka potlako gore re kgone gore tota re bone gore ko re tswang teng re gatela pele. Re tiro e mokgatlho e dire ke tiro e ntle ka gore e tlebe e supa tshwaragano e tsamaelana le Vision 2036 e supang lerato tshwaragano le popagano re le ke gore re le Batswana re simolle initiatives tse di tshwanang le tse ke tswa go gwanta 28 kilometers ke thusa
batswana gore ba simolle gore ba na le bogole le bagolo ba nne le haeleng gore ba huba dinao teng mme ebile ba thuswa. Mo mogwantong o ga bo gona le motshameki wa pele wa setlhopha sa kgwele ya dinao ya Botswana Re Jerome Mathakwane a tlhalosa fa mogento le botlhokwa ka jaana o thusa mo go thatagatseng mmele. Go botlhokwa tota gore re ne re itshilele a se gore mongwe le mongwe o ka ira 28 kilometers la ka re phakela o tsogela o ka o dikologa ntlo ke sengwe go mo COVID re rutile dio tse dintsi gore botsogo bo botlhokwa yaanong a re itekeng. Mme ga o ka mmele wa go tshwara temperature e bothito for a longer distance madi a gago a fena disika di nna bollo di blockages nyana tse di leng di a suta botsogo ba go botoka. Maphata ka go farologana le morafe ba rutoditse go bereka ga mmogo le mokgatho o go thusa go atega mo torong ya bone ya go nna le legaela batsofe le bana le bogole. Lizzie Class, BTV News, Malulwane. Mogolwane mo lephateng la thuto ko kgaolong ya Kgalagadi Mme Sofina Bimbo a re botlhami bodiragatsi le mogopolo e mešwa di na le bokgoni ja go fetola itsholelo ya lefatshe. Mme Bimbo o buile se jaaka baithuti ba thuto ga e golelwe OSET ba ne ba loga bošeng kokang Neo Modungwa ka pego. Lefatshe leno le mo tseleng ya go fitlhelela maitlamo a tebelopele ya 2036 gore mongwe le mongwe a kgone go itlamela le go itshetsa. Ke ka mo mogolwane wa lephata la thuto mo kang Mme Bimbo a rotloetsang dialoganetse go tsaya lenaneo la tšhema le mananeo a mangwe a puso gore ba tle ba dire pharologanyo mo itsholelong ya lefatshe leno. Kana gore ha ile gore ga yo madi ga o tswa o ye kae o ye go tšhema o go bua le bona gore nna ke tla ka bokgonijo ke kopase gore ke kgone go atolosa kgwebo yane a ke re go ntse yana o botsa sengwe mo go bone a bo ya go dira gore re ka moso batho ba go bone ka ditiro tsa gago tse dintle ka moso le wena o tla bona le seabe mo economing ya lehatshe la Botswana ka gore mo te bo rekisa o nna le sengwe o bo o tlhabolola lehatshe ka kakaretso mme o simolola ka wena. Mme ha re tswa ga ya ka dithuto tse ne re di tsa mo batlhatlheledi ba ba harologaneng a re go emela thulaganyo e ka dinao go direla gone gore re kgone go i-sustain mo matshelong a rona kana re kgone gore re itshetse mo matshelong a rona mme re itshetsa ka one mabogowa. Baithuti ba ipelafatsa ka dithuto tse ba di anyileng. Ke ithutile go apara tsone di Achane ha ke ya pele ke ba bisele ya makgwa o tlogela ile ya makgwa o ja ya me ka lobaka la ga e golelwe hela ya ke le bogela ga e golelwe go le go ntsi tota empe ile go godimo nna o hana nna le go la go inyatsa ke bopa re le go poleo le tswe mo go lo iska ba tsama ikete go re o ipelaela ke tshela ke lo lebeletse mo di wo phathing mo ha tsama o tsamana go ga maoto la utlo o simola ga gompeko lo bomme ba ba go e bula la tlo go re ke tsamaya mo phathing la tlo go tshweletse mo go e tsamaya o itse gore ke a le matlhagatla. Dialogane tse di na gape tsa rotloediwa go ithuta le go boloka ngwao ka go ifetisetsa go dikokomaneng. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Ra tswalla ka dikgang tsa nako ya bosupa tsa Botswana Television. Tona di tlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segokgo a re lefatshe leno le eletsa go ipa kwa pele mo dikganyeng tsa boranyane mo kgaolong ya Afrika. Tona o boletse se mono ga borone ko phuthegong ya masome a LABOBEDI ya ICA e leng la ntlha e tshegetswa mo kgaolong ya Afrika. Tona o na le kudisa baitsanape ka maranyane go ona le kudisa baitsanape ba maranyane go tswa ko mafatsheng a farologaneng ka maiteko a fitlheletsweng ke lefatshe leno go tlhabolla dikago tsa maranyane. Monica SETSWANA. Phuthego e ya ntha go tshwara mo kgaolong ya Afrika e kgobokantse baitsanape mo go tsa maranyane go tswa kwa mafatsheng a farologaneng go abelana dikitso tsa go tlhabolola tiriso le dikago tsa maranyane tsa puso. Lefatshe leno ka lenaneo la lone la go baya kwa pele tiriso ya maranyane le kgonne go atega mo dintheng di le mmalwa.
Botswana has adopted an ambitious program to broaden the digital and innovation ecosystem through her Lefatshe leno le simolotse lenaneo la Smart Boards le leng lone le totomatsang tiriso ya maranyane mo pusong, itsholelo le setšhaba ka kakaretso. Ntlha ya konokono ke go thabolola lefatshe leno le kgaolo ya Afrika. at large. As a key strategic pathway for building inclusive, sustainable, and growth-led development in Botswana and Africa. Mo nakong ya gompieno e tiriso ya maranyane e anameng le go feta. Bana le seabe ba tlhagisitswe ka botlhokwa jwa go netefatsa gore mogama wa puso o nonofile go ka itepatepanya le dikgwetlho tse di tang ka seo. Those challenges are more than describes the ICA. Lekgotla la ICA le itebagantse le go thusa mebuso go bata tharabololo ya dikgwetlho tse di tang ka tiriso ya maranyane. Exchanging insights and drive forward the frontier of digital governance. As we embark on a journey of exploration and innovation. Jaaka re tsaya loeto la tiriso ya maranyane, re ta felela re kgonne go bona ditsela tse re ka thabololang ka tsone tsamaiso puso. Re letsa go thabolola tiriso ya maranyane gore re kgonne go isa ditirelo kwa setšhabeng le gone go direla dilo mo pontsheng. Government operations worldwide. Here in Botswana, when we gained our independence, I did some research. We had about 60,000 elephants. Ke dirile dipatlisiso tsa me, mme ke itemogetse gore lefatshe leno le kgonne go somarela tikologo le diphologolo tsa lone segolo jang ditou. Ka jalo, ke eletsa go bona mafatshe ka bontsi a gola le gone go tshegetsa tiriso ya maranyane le fa e se maloko a lekgotla la ICA. ICA and not to digitally grow while at the same time sustain. Go tlhalositswe ha tshwaragano e le ntha ya konokono mo go netefatseng gore ga gona yo salelang kwa morago mo tirisong ya maranyane, segolo jang mo mafatsheng a santseng a thabologa. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Mothusa moeteledipele wa Party ya Botswana Congress Party BCP Re Taolo Lucas a re sabe sa ga re o fentse mareme mo sepolotiki le tsamaiso ya lefatshe la Botswana se supile gore ke moeteledipele yo ka tlisang dikarabo tsa mathata a apereng kgaolo ya Gabane Mankgodi. O bile se go Gabane jaaka ne a rola re mareme semmuso go nna ntlhopheng wa boparlamente mo kgaolong ya Gabane Mankgodi wa BCP a patilwe ke bontlhopheng ba gagwe ba makhanselara Abigail Samson. Re Taolo Lucas o kopile banni ba kgaolo ya Gabane Mankgodi go tlhopha re mareme ka na le motlhala go tswa ka counseling a ntse a direla tšhaba eno. A re party ya BCP e malala a lotse go ka gapa kgaolo e ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga re mareme ka e na le maitlamo a tsepameng. O karabo ya dithabololo tse re di tlhokang mo Gabane Mankgodi, o karabo gape ya dithabololo tse re di tlhokang mo lefatsheng la Botswana. Kamoradi Mareme o na le tiro e tona thata. O karabo ya mathata a pareng setšhaba sa rona, mathata a lehuma, mathata a letoko la ditiro. Comrade Mareme o karabo ya mathata a. Maloko a party ba re party e ikemiseditse go tlhama ditiro le go tokafatsa matshelo a batho. Botswana Congress Party e dumela mo ditirong jaaka ne ke bua. Mme ditiro di teng gone mo motseng ono wa Gabane. Di dintsi hela thata. Mme ebile Botswana Congress Party e dumela gore mo ngwageng mongwe le mongwe ya go tlhama ditiro di le 60,000 ngwaga le ngwaga. Ra go tlhama mebereko e le 300,000 mo ngwageng tse tlhano gore lapa lengwe le lengwe le nne le motho yo o berekang. Re batla melao e e sireletsang babereki gore ba bereke ba itse gore ba berekelang e re ba amogela living wage ya 4,000 le ena ba ithata mo re na le mananeo re na le bontlhopheng re na le sengwe le sengwe se e leng gore ka moso ga go tsetsaya mpuso ra itse gore e dirwa jang e a kae. Fa amogela thomo ya gagwe re o fentse mareme o supile fa a tla itebaganya le dikgang tsa botsogo. Setlhogo sa kgang ya rona ke gore bokamoso ba gago ke gore ditshwetso tse o di tsang ke bokamoso ja gago. Ditshwetso tse re di tsang balete ka tlhopho ya lona ke bokamoso ja bana ba gago. Ditshwetso tse o di tsayang ke bokamoso
batlhophi ba kgaolo eo ba kopile go tlhopha Rre ka dipalo tse di kwa godimo ga mmogo le makhanselara a gagwe go fa phathi eo sebaka sa go tsaya puso mo ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga. Abigail Samson, BTV News, Gabane. Puso ya ganeditse magato a reng go tla fokodiwa dituelo tsa badirela puso ka gore puso ga ena madi. Pego e tswang ko ofising ya Gatantona tlhalosa fa dikgang tseo tse di neng di kwadilwe mo pampiring ya dikgang ya The Patriot on Sunday e gatisitsweng kgwedi eno e le 12 ka setlhogo se se reng Government Coffers Running Dry, Civil Servants Face Salary Cuts ga ena nnete ka jaana puso e sena maikelo a go fokotsa dituelo tsa badirela puso. Pego e tswelela e tlhalosa fa barulaganyi ba pampiri ya The Patriot on Sunday ba sa dira ditlhotlhomiso tse di tseneletseng pele ga ba gatisa pego eo le faele go fa puso sebaka sa go fetola magato ao. Pego e tlhalosa gape gore puso ka lekalana la Directorate Public Service Management DPSM ga ise e nne le dikeletso tsa go fokotsa dituelo tsa badirela puso, mme ebile ka dinako tsotlhe puso ya lefatshe leno e tlhomile ko pele go obamela le go tsenya mo tirisong melao ya khiro. Godimo ga moo puso e tlotla thata ditshwanelo tsa babereki ka jalo e tla tswelela e duela badirela puso ka dinako tse di dumelanweng. Pego eo gape e tlhalosa gore puso ga ena dikeletso tsa go kgaola dituelo tse di fetileng nako ya pereko overtime, mme e tla tswelela e duela dituelo tseo go ya ka ditumelano tsa molao wa khiro wa Public Service Act No. 30 of 2008. Godimo ga moo badirela puso ba rotloediwa go seka ba tshwenngwa ke pego ka jaana e sena nnete. Mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Malawi le lekeleditse terekere ya ntlha mo Afrika e berekang ka motlakase wa marang a letsatsi. AfriTrack kgotsa Africa Tractor go bolelwa e tla thusa balemi go tokafatsa thobo le go lema mmu o omeletseng thata. Africa Tractor ke lenaneo le le simolotsweng ke lefatshe la Engelane le lekgotla le le ikemetseng kwa Malawi la TEME. Terekere eo e fentse setsele sa Milken Motsepe sa maranyane a sa kgotleleng tikologo. Terekere eo e bereka ka marang a letsatsi le dibeteri go tlhalosiwa fa e tla thusa go tokafatsa temo mo kgaolong ya Afrika, gape e tla thusa balemi ba ba senang motlakase. Over decades, what has happened with our soils is there is a compacted layer, so compact that even the penetration of roots is challenged. Even infiltration of rainwater is. Mo dingwageng go ntse go na le bontlhabongwe jwa mmu o omeletseng mo medi le metsi a pula a palang go tsena mo teng. Ka fa terekere e kgweetswang ka teng go pharologano ga gona e tshwanang le yone mo Afrika. And that is quite unique because we don't have such tractors around here. And those who have traveled in Africa, they say, not even in Africa, we don't have. So when we're trying it, we see that sometimes maybe it goes off, sometimes it's okay. Yone e a bereka mme go tlhokana le dipaakanyo tse di seng kae. Even if it does the job very well, but it's not really breaking the way we want, like the way we do debate farming. Some people from neighboring villages admire us, saying our village. Batho ba metse e mengwe ba re tswela pelo, ba re na le mpho ya modimo, re na le motlakase o re thusang tsatsi lotlhe. To TV screens the whole day and the whole night. The whole night. Sebaka ke sa ga Liza o sekeng gore nela dikgang tsa metshameko. Liza, ke go leboga Maitso. Setlhopha se ipaakanya yang ka ko Paris tsa Paralympics mme? Se ipaakanya thata Maitso mme bile o ka itse jalo gore ga se sone hela a ke re sone se simola ka di 28 re tlhotse re simolotse sa under 20 sa athletics ba tlhotse ba simolotse go pieno mme le ha ba sa simolla sentle re tsa gore mo go la ka moso ba tla dira botoka Maitso.
ta ke go leboge Kgomotso Maphane go eso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng e re jaaka dikgaisano tsa banana ba ba dingwaga di ka tlase ga 20 tsa mabelo tsa World Athletics di simolotse gompieno kwa Lima, Peru. Setlhopha sa Botswana sa bomme sa 4x400 meters relay se feditse mo maemong a bosupa mo nakong ya 3 minutes 32.75 seconds go gatisa nako e gaisitseng ya paka eno. Lebelo leo le ne le akaretsa Ame Bogoma wa rona Tonisani Wedu Matiwe le Hatse Seleka, Justice Oratile le Frederick Matati. Lebelo leo le fentswe ke setlhopha sa Germany mo nakong ya 3 minutes 24.10 seconds. Se salwa morago ke sa Jamaica mo nakong ya 3 minutes 24.77 seconds. Setlhopha sa monogae se tla phadisana gape ka moso mo lebelong la 400 meters la borre ka Ernest Kumevu le Thabang Mongathipa ka nako ya bosupa maitseboa. Mookamedi mogolo wa komponi ya DTC Botswana Resi Direng Serumula wa kgoletse ba moepo wa Morupule le ba Morupule Cycling Challenge go tswelela ba tshegetsa lebelo la ngwaga le ngwaga la CEO Cycle Challenge. Re Serumula o supile ha maikelelo a phadisano e ne ile go kokoanya madi go thusa ba ba kubo dikhutshwane mo setšhabeng me gape ile maiteko a go tokahatsa botsogo jwa babereki le setšhaba ka kakaretso. Re Serumula o buile seo kwa pulong semmuso ya phadisano eo ya bo 13 kwa Phalape a re utlwepego ka koketso Ramontsho. Lebelo la Mamang ya boele la Elite 120 km la borre me le fentswe ke matlhogonolo botlhole wa John Moore Cycling Club yo feditse mo nakong ya 3 hours 15 minutes me igapela madi a kana ka 7,500 pula. Lloyd Molale wa Team Swift le Thabiso Mokwena bona ba feditse mo maemong a bobedi le a boraro ka tatelano eo me ba igapela 6,000 le 4,500 pula ka tatelano eo. Staying here for a week is for me to achieve what I achieve. Go nna kwano sebaka sa beke ke sone se se nthusitseng gore ke kgone go nna mofenyi. Ne ke itse gore wa go nna le diphefo tse dintsi mme ke kgonne go bona tsela ka kgona go fetsa sentle. Especially more when you go in that side, but I knew that coming back it would be more like a tailwind. Mo lebelong la 90 km la Elite la bomme Nonofa Maswabi o ikgapetse maemo a ntlha mo nakong ya 2 hours 43 minutes le 25 seconds a ikela gae ka madi a kana ka 5,000 pula. Fa Morato a Matlhaope a tabogile nako ya 2 hours 43 minutes le 31 seconds go ikgapela a bobedi mme wa mento ya Kgosi wa John Moore Cycling a wela mo ga boraro ka 2 hours 48 minutes. Mama bobedi a gapile 4,000 pula fa wa maemo a boraro a gapile 3,000 pula. Overview nkare the ladies are improving ibile bomme ba iteka ke a bona gore letshameko ke e mashetla ke sone se sentseng re se batla mono gae go dipalo tsa bomme di oketsege or more ladies should start being serious, so I can see the competition now. It was very challenging than I expected. Because for the past days since so I wasn't very sure Barulaganyi ba lebelo le ba supile gore e re lentswa ba ile ba kopana le mathata halelehale ba nile le madio a mantle. The event went as planned, and then I can attest that a lot of people were giving us feedback in terms of our event, and we are happy with the feedback that we are getting. With the little mishaps. Kgaisano e tsamaile jaaka re ne re solofetse le fa go nnile le dikgwetlho halelehale batho le bone ba ntse ba re fa dikgakololo tse re di itumellang tse re tla di lebang go baakanyetsa kgaisano e e tlang. As a homework for planning for the next event, ebe re itse gore re ka neela Batswana event gape e siameng, but more than anything we delivered an incident-free cycling event. So re itumetse ala ka ha sengwe le sengwe se tsamaileng ka teng. Kgaisano e neng e na le dikarolo di le 12 e neng okile bapagami ba dibaesekele ba le 200 ba tsamaye ka dinao ba le 100 mme madi a kokwantswe mo kgaisanong e a tla thusa ba banang le letlhoko mo motseng. Michelle Sekopo, BTV Sport. A jaanong re wetsa dikgang tsa rona mookamedi wa tsa botegeniki yo mošwa kwa lekgotleng la Botswana Football Association Kaelo wa ya Kaelo a re tlhaloganya maikarabelo a tiro ya gagwe mme o tla dira ka botswapelo go thusa lekgotla leo le le okametseng kgwele ya dinao mono gae mo maitlamong a lone a go tlhabolola kgwele ya dinao. Kaelo o rurihaditse se mo puisanong le BTV Sport a re utlwe pego ka katlego kgakole a na le Pako Setereke.
mokatisi yo wa pele wa setlhopha sa Gaborone United le Security Systems o ne a tlhalosa fa maitlamo a gagwe a ntlha e le go aga tshepo le tumelo ya gore o ka kgona maikarabelo a beilweng pele ke lekgotla la BFA le go nna le seabe mo letsholong la lekgotla leo la go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Regional football or regional development is also a key area that we need to focus our attention. Go tlhabolola kgwele ya dinao go tswa ko moding kwa dikgaolong ke sengwe se re tshwantseng go se tsaya ka tlhoafalo ka gore batshameki ba ba tshamekelang ditlhopha tsa setšhaba tse di kwa tlase ba bonwa gone koo, mme re tshwanetse go itebaganya le dikgaolo tsa BFA go rutuntsha bakatisi ba ba ka berekang le bana ebile ba ba tlhaloganya. They come from the regional clubs, so the attention should be on regions. Kaelo o gateletse gape fa kgwele ya dinao ya bomme e tsweletseng ka go gola mo lefatsheng leno e tlhokana le kemonokeng e tseneletseng, sengwe sa a tlhalositseng fa a batla go se fitlhelela mo ngwageng tse 4 tse tla bong e le mogolwane wa tsa botegeniki kwa Botswana Football Association. The strategic goals Nata, you have also the women football, which is in my lab. Women football, I mean, maitlamo a mangwe ke go itebaganya le go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme mo nakong eno. Gaborone United e dira bontle e ile kwa makgaolakganyeng ebile e ka nna iponela phatlha kwa kgaisanong ya CAF ya bomme, mme maikaelelo ke go tswelela re rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme e ka tlotlomatsang lefatshe leno. There are areas where we still need to do more to develop the women's sport. So I think that is also a focus that we can do that. Tsholofelo ke gore mogolwane yo mošwa yo wa tsa botegeniki kwa BFA o tla thusa lekgotla leo go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng leno jaaka e le motshameki wa pele ebile a nnile mokatisi mo lekeng ya monogae. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Wetsopego eo e ne garela dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa, mme Kgomotso Maphane o eme sentle gore a re gakole jalo dintlhakgolo tsa rona gape Maiso. Ke a go leboga Lazar kopana gape kgantele ka dikgang tsa nako ya boroba bongwe ra go ntse jalo. A re lebe dikgang tse di rogang go pele phirimaneng ya gompieno. Tautona a re tsela ya A3 le ya A33 di botlhokwa thata mo go tlhabologeng ga lefatshe leno. Lefatshe la Botswana le mo thulaganyong ya go ipa ko pele mo dikganyeng tsa boranyane mo kgaolong ya Afrika. Mme mo go tsa metshameko setlhopha sa bomme sa relay ya 400 meters se hetsa mo maemong a bosupa kwa kgaisanong ya World Athletics. Watsona re go tsholetse go lekalo mo dikganyeng tsa rona tsa nako ya bosupa yo neng a ranola ka puo ya diatla ke Patricia Chobonyane. BTV News ikanya rona. Betsu madume amagala se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotonto sonto sola pisana kwa gompieno supa go apogile lefatshe leno ka bophara mme le mogala ka moso go tapoga mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno konte ga mafelo mangwe a go borwa ja kgole ya kgala ga dikole gore gone go ta bonala dibata tsa maru mo moso go ta eketsa go letsididi go borwa ja kgole ya kgala ga di borwa ba go tlhaba kgatleng le kweneng ka sengwe sa botsididi se se tabo go magareng ga boraro go eng go bosupa mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta eketsa gore mololo wa selekano sa BOTSWANA go eng go 12 mo tshokologong go tatswela go letsididi go ne go kgalagadi ka sekeng sa 12 go eng go 21 mme go gantsi le borwa go ne go taeketsa go le bothito ja sekeng sa 20 le borataro go eng go 30 mme mafelo a mongwe ka bontsi a lefatshe leno one go taeketsa go le mogote mo tshokologong ka sekeng sa 30 le bongwe go eng go 35 mme fa re lela semo sa melo a naga mela ya mehibidu e bonala e supa melo a naga e le ya sha mo nako ya gompieno mafelong a dikgalo tsang gabe gantsi kgatleng le kweneng mme le mola ka moso bodiphatso ja gore melo ga yo tsoma taolo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa lape mare be le toropo dingwe mo borwa jwa Afrika re tshwanetse go nagala pula ko Manzini Cabega le Cape Town mme marata a thiba ka bonthabongwe ko Appington go tapoga ko Johannesburg le Maseru
marotati ba ka montamong kwa Antananarivo mme go tapa go beira Harare, Lusaka le Windhoek. Marotati ba ka montamong go Kinshasa, Luanda le Blantyre mme re sotse kgonagala pula ko Dar es Salaam. Nna ke le tshwaretse go le ka lebetso go tsa tepelo ya PIN Boroko. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana businesses. The Pusha